umwijima wabaye ahantu hose, ariko mu kibazo rero ko turavugana ngo twitegereze nk'uko twifata. Uko twifata si ukundi. Hari igihe turababaye, ariko hari igihe wenda tutajere umubabaro wacu neza ko kongerwa n'uwundi. Icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo ibisazi byabaye kuri no misozi twaciye hariya bahe badutuka ababishaka. Rero nubacaho bakagutuka umere nkaho udahawumva, umere nkaho udahawumva uko bahe bavuga, ziba amatwi utambuka ugenda ihaye uja. Nuko byabaye, uko bimeze. Twamenyesheje isi yose uko muyizi uko ingana. Iki kintu cageze kure. Bugica mu gitondo navuganye na komanda region, uyu wavuye ahejo, tuvugana n'aba baraha, tuvugana n'abakuru ba MONUSCO, tuvugana n'abandi bategetsi bose uko mubazi. Aya makuru bayamenya, kandi amanama kwaraba hirya no hino ku isi hejuru y'iki kintu. Kandi natwe ahanini natwe dufite ubwenge Imana yaduhaye. Aracemera areka umudamu we araza, twese tuja muri ico gikorwa cyo gusenga Imana. Imana ivuga byinshi kuri twebwe. Twari dufite amasezerano menshi kuko hari benshi abageni bagiye kugenda, kugeza n'isaha ejo bagiye kugenda. Imana yaravuze ngo buri wese yirege kuri mugenzi we kuko nta mwanya ugisigaye, ngo kandi aheze undi mugenzi w'ukuboko basezerana. Urumva ni igiterane Imana yari yateguye. Ta magambo menshi dufite kuvuga, tubabwiye gusa ko aya maraso afite icyo azamara muri iki gihugu. Ku makanisa yacu n'amakominote yose ari hano, ndabona aya maraso afite ifumbire muri iki gihugu, afite icyo azahindura kandi muzakibona. Tukaba dushimiye abamama bose binjiye iyo huduma kugeza gupfa nkuko. Tukaba tubabwiye ko twari twaje guherekeza bene wacu cyangwa bene data. Ahasigaye igiterane cyacu kirarangiye, aba bagiye mu ijuru. Icyo twizera neza nuko umunsi umwe natwe tuzabasanga, kandi turabizi neza kuko bitunganyije. N'abandi basige nubwo tukiri mu isi dukomeze twiga urugendo kuko Imana yazi bitubwira twihatire kuguma kwitunganya. Naho ibindi tuzabivuga turi kumwe n'inzego za leta. Aha ni umuryango wacu nk'uhari, ibindi tuzabivuga hanyuma. Turabakomeje imiryango yacu, turabakomeje abapapa mwari mwaduhaye abamama. Dore igikorwa twari twajeho kiragaragaye kandi imbuto zireze. Icyo duhatira abapapa pasiteri, muzirikana ya maraso impamvu batambutse, muzagende nkuko babigenjeje. Imana ibaho umugisha. Mwene data aranyunganira kugira ngo ijambo rinini dufite. Tubahaye pole abagabo mwese muri hano, duhaye pole n'abamama bose bari hano. Ijambo rinini cyane no gushima ingene mwadufashe mu mugongo. Iminsi yose twari hariya, abagore barakubitwa baja mu bitaro. Mwatubaye hafi, mwaradusengeye, tukaba tugeze kuri uyu munota. Dushimiye aba bantu bose baje kudufasha no kwifasha guherekeza ino mibiri y'aba babyeyi iri hano. Iki ni igikorwa c'ubutwari aba bamama bagaragaje. Aba bamama banditswe mu ntwari nkaza zindi banditse muri Bibiliya, ba Debora na ba Dawudi na ba Gideyoni n'abandi. Baritanze bageza ku mwanya wabo gutanga imibiri yabo, barapfa bapfira kino gihugu. Aba babyeyi baraha bapfiriye igihugu ca Minembwe ndetse bapfiriye Kongo. Aya maraso y'ababyeyi yaje kweza kino gihugu. Ntabwo ducitse intege mwabagabo, nubwo muhamubona ba mama n'abarumuna bacu n'abamushenge bajyamye hano. Ntabwo twacitse intege pe. Imibiri yego twikanze, ariko turakomeye mu mitima kandi turabakomeje. Namwe ngo mukomere, ahasigaye Imana twese igerageze kutwihanganisha. Imana ibaho umugisha. Ka musore wo mu badinzi wa umusaza wa Ramu, nundi sindamumenya, hapfuye bane. Nundi musore umwe wo mu Rugese umugorora ni wapfuye. Nyamuhoza ni muka Gaburiyeri, muramu wa Mikebanyi na Bandereya.
Veronica ni Rushemuka wandakekwa wa Ruganda nibo bavuze n'umugore wo mu badinzi niwo wundi utaramenyekana. Ubu ngubu mu Minembwe ni mugoroba isizeri za ni mugoroba ubwo abantu bose basubiye mu mihana yabo batashe aho hasojwe igikorwa cyo gushingura inzira Karengane mu cyubahiro aho bishwe n'ingabo za leta. Kuri mikoro muri kumwe na Mandevu mu Minembwe ubwo bari ku maziko nibwo General Opia ariwe komanda brigade wa Minembwe niwe wahamagaye abashefu abasaba ko bahurira muri Monisco kugira ngo babashe kuganira. Bamwitavye kugira ngo bumve icyo ababwira bagezeyo dore ko bo nta n'ijambo bari bajanye ari wo warubahamagaye kugira ngo bamutega amatwi bamwumve kuko ntacyo bagombaga kumubwira kirenze ibyazi abasirikare be bakoze cyangwa se ivyo yatumye abasirikare be. Nuko General Opia yateruye ijambo ababwira ko abasirikare aribo bishe abantu arabihamya arabyemera ko abasirikare be aribo bicanye bishe abaturage bashinzwe kurinda ndetse anavuga ko ari abasirikare bo muri batayo yagi ikorera ku Kiziba ubwo yaberekaga ati dore n'abasirikare baba bagabo bicaye aha nibo bakoze ibara kandi twaje kubitohoza dusanga amakuru ari impamo byakozwe n'abasirikare. Nuko yakomeje ababwira ko hasutse itegeko ry'uko iriya brigade ishobora gusimburwa ikava hariya mu Minembwe anababwira ko ejo hazaza delegation ivuye i Bukavu irimo ba auditeur irimo n'aba inspecteur wa polisi ndetse n'abandi bantu bo muri province bagiye batandukanye ko bazaza ejo kugira ngo babashe kureba uko biriya bibazo byakemurwa. Andi makuru nuko abantu bakomeje guhunga cyane mu duce twa Minembwe imihana imwe nimwe bakomeje guhunga berekeza za Rundu abandi berekeza za Kiziba na za Gishigo ndetse na za Mishasho. Nukuvuga ngo ku Runundu centre ndabanyamurenge bakirimwo za Muzinda bayihunze iyo mihana yose dore ko n'uyu munsi nanone mu mugoroba abasirikare bakwiriye amayira yose kandi bagifite umwuka mubi bagaragara ko neza bashaka kwica abandi bantu dore ko bikomeje no kuba ndetse uyu mwanya mu mugoroba kandi ariho ubwo abasirikare bari bongeye gusana bagaba igitero kandi mu baturage ku Kabingo uyu munsi mwanya mu mugoroba havuza amasasu habayeho guhangana umwanya muto ingabo za FARDC ubu ngubu hariho zimwe zirimo zimanuka bashaka uko baja ku Monyi bigaragara ko harimo hategurwa ibitero bikomeye ku baturage nkuko nanone babikoze. Abaturage bari mu Minembwe hiriwe umwijima mu mitima y'abantu ndetse icuraburindi ryacuze mu Minembwe aho ababyeyi bavukijwe ubuzima bishwe n'ingabo z'igihugu. Abantu benshi twagiye tuvugana batandukanye baribaza ikino kibazo amaherezo yaco aho leta karinze abaturage ariyo ibica ku mugaragaro itihishe. Bamwe bati rwose bihishaga n'inyuma ya mayimayi noneho beruye ku mugaragaro. General Yave bigaragara ko umuntu ufite ipeta ringana gutya uyoboye igice cy'igihugu mu rwego rwa gisirikare akaba harimo hakorwa ibikorwa byo kwica abaturage mu maso ye bigakekwa ko ashobora kuba hari itegeko we aha abasirikare cyangwa se hari ibyo yatumwe dore ko we atanagaragara mu baturage ngo anabahumurize ababwire ko wenda ari n'abasirikare babikoze batabitumwe. Ntashaka no kubizerekana ko atari we wabikoze ahubwo we arimo arabigaragaza neza ko we hari ico ariho. Nguko rero ko mu Minembwe biriwe n'ubu nyine mu kagoroba hariho udusasu twari tuvuze irundu ndetse n'ahandi nko muri centre ariko kugeza ubu nyine amasasu aragenda avuga rumwe bigaragara ko hari umwuka mubi abasirikare bateze mu mayira yose ubwo abaturage benshi bakuye mu mihana yabo bahunga ubwo bwicanye bukorwa n'ingabo za leta. Turakomeza tubagezaho amakuru ya mu gitondo turaza kuyabagezaho tubabwira uko mu Minembwe bavyutse ngayo nguko amakuru yiriwe mu Minembwe.
Yesu yateguriye